Ateti matiganite ni mahibiri ikinya ria kamiti ya guthurima mishara ya aruti wira a thirikari ria kurengwo kwa mishara iria makoragwo makiamukira. Governor wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua ni agathiririe kamiti ya Saraserem akiuga ateti matiagiriirwo kuhoya kura niguo magetongia na kigina kia muingi kuria oigite ni haririirie gukinyukia makinyota macio. Kuhudumie siye awe tajiri. Mimi niko tayari kuchukua mshahara hata wa chini zaidi. Viongozi tuchukue mshahara wa chini zaidi. Pesa nyingi zibakie zifanye maendeleo. Wananchi wapate maji, wananchi watoto wapate scholarship, vijana wapate kazi. Hiyo ndio wananchi wanataka. Niokiriire aria makoretwo makireheire mithia cia utabania wa ithurano. Akiuga bururi ni wehaririirie wega guthie ndeve-ini na aria mararegana na mutaratara ucio maretigira gukahotwo. Oho niokiriire mung'ethaniri wake wa Vinya Ndeti akiuga muoroto wake munene ni kuhotomia mitaratara ya uthii wa nambere iria ambikite kaunti-ini ya Machakos. Mwena-ini wake wa Vinya Ndeti ni ahimbiire ikinya ria SRC akiuga athurwo ni akarumirira mutaratara ucio. Ciĩgiĩ kamiti ya ABC thengia ya gukorwo ngwatanĩro ri thiini wayo ya NASA niwe ĩkoretwo ĩkĩrũgamia macira igoti-inĩ. Nĩoritie ateti mahe kamiti ĩyo kanya ga kũruta wĩra wayo na kũria Kenya gũthingata thayũ. Mimi niko tayari kukatwa mshahara wangu. Tunaelewana? Lazima tukatwe nini? Mishahara. Ndio tusaidie nini? Wananchi. Ningependa tufanye siasa za amani, si ndio? Tufanye siasa za nini? Ateti aya mararagia kaunti-ini ya Machakos igiri-ini ria kuha Kenya makamahe kura ta gavana wa kaunti ĩyo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Maina, Kĩhumo.